Hapdeng ke jingkanat ke India ya ke Pakistan namar ke jingja syasiat yap atpunrengut Kiwei Pahalgam ka Jalla Jammu and Kashmir menhakar part rik yong arjar pusan da kileno Lashkar i Taiba ya kaba lakno baki dehi ke Bakrishan da kari Pakistan ka jingkmi linti bakari India kan hiartma ya katai kari pemarjan kala nangjur khamtam hadien bau mendirang badu kari India Narendra Modi ula IT light lo ya hagi bor sipai banle ya kabadun kam ban jubab ya kari Pakistan katkum ka kaipot khubon na ke India Today haka sauterik jemang arjar pusan uwei riusan hima sima kari Pakistan ulapan pa bo un petno sa England lada jaba ka thma ka khi hapdeng kini ki artli kiri uniu riusan hima sima udai dukhat laniu MP ka National Assembly of Pakistan ubalatip kerteng komisher Afzal Khan Marwat ubami khmat ya ka NA41 Lucky Marwat constituency uniu MP udai nakaseng Pakistan Tehrik Insaf PTI balaseng do Imran Khan unong ilakai kriket barim kategori bar ulabat tengru ya ka menteri rang badu ka Pakistan hapdeng kisnam arjakat pra arajar arpuar bat udan menta ha along na ka jingsha kem halor ki kam bamsam Shushu uniu MP udairu unong aiktien ka PTI bat ha kajuk apor unoy sayan ubaya Khun halor ki mukod ma persya yu Imran Khan haba kilat pathai kubor ki lakli ya u la unra suloi ne em ban yakhun nakhmat lada jabak hitma uniu MP uloong balada kathma ka khi unphet sa England haba kli benrab balada ka India ka phaidien no ka jing kanat ikari Pakistan uniu MP ula jubab dak babu jingkali kala daga baong bahatu umudi udai Khun jong ka Kmie-Nah jong u bo ungai kat bapha katkum ki kaipot khubor laong baki menteri sarkar hakari Pakistan klasyem bo Modi unnum sange ban jubab namar ka jingja Pahalgam kumba lapau bo un thong ki leno bat ban penu jai ki khubor ki keduru babon ki menteri sarkar bat ki bahe bahain kari Pakistan kila buk tiket lingsuin ban phet no Kiwei kiri और बतौर पाकिस्तानी अगर जंग बढ़ जाती है तो बंदूक लेकर बॉर्डर पर जाएंगे नहीं अगर जंग बढ़ जाती है तो मैं इंग्लैंड चला जाऊंगा सर साहब आप नहीं समझते कि इन हालात में मोदी साहब को थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा या थोड़ा सा पीछे हटना पड़ेगा इन हालात में आप नहीं समझते कि मोदी को थोड़ा सा पीछे जाना चाहिए ताकि हालात नॉर्मल हो मोदी मेरे खाला का बेटा है जो मेरे कहने से पीछे जाएगा Habatin, pej bahaki kishab, kashab plus F. ka plus F Hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kam lo ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya